sibongozi abathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta ubaba uDyakwe yini umfana omncane wabhuka benza abafakazana ngothola phela manje sebathi sizahamba futhi mina uqamuqakile kusazoshuba kusazoba manje sengazenza noma yini hayi ke sesikhona ngasho ngathi ngizoba khona sengikhona alikho ke ilanga elingafiki njengoba ngathi ngizofika sengifike ngasho sengifike kwancane indawo ngasho ngathi ngizofika sengikhona sibabingelele bonke abangenayo sibabingelele bonke abafikayo uyena kuphi Bhaka lo sengikhona ngi-live khona ngi-live nje sizoxoxa sizobonisana sizokhuluma nanoma ingane emhlabeni sonke emhlabeni siyidaba zaNkulunkulu amathemba ethu aNkulunkulu umsebenzi wami ukulapha abantu uvusa abantu mangilapha ngensipho ngineloshini nginamanzi isikhala bizokusikhala bese ngiba nembiza ithozi kodwa sengikhona nayo udala umsongi ukuthi Bhaka sengikhona kusibonelo nzama usiyana futhi King Bhaka sengikhona ngempela manje angifikanga ngigalelekile ngizokhuluma ke manje ngizobonisa abantu ngizohlahla indlela angikhuluma into engingayazi ngihleli kahle ngoba ngihleli la ngihleli khona la ephosini emzini omkhulu emzini okhanyayo ikhona la ngitholakala khona makuthiwa nje ufuna uKing Bhaka ungithola khona la ephosini ila ngihleli khona ngihleli nje ngijamele amanzi ablue amanzi swimming pool jamele yona nje yabo umnandi nje sihlalele lapha ya umnandi kunje yakudelile bathi kudelile sithi phela bangena abantu khona babuza bathi okay Bhaka uhlala ngakho la ngihlala khona kubalekile ngihlale ngiveze yonke mawukuthi awukazi ubone ngakho la ngihlala khona la ngihlala khona la ya igama kuBhaka isibongo wanzama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka uDyakwe yini umfana omncane bhuqa abafakazana ngothola lodwa yamephethe bathi ya bathi uqamuqakile bathi sazoshuba bathi kusangenzeka noma yini suka ke madoda bathi akukho ngingamelana nami ngabe liyadlalwa akukho nawe ngicela masekhaya nje uke usho mase kuyisikhathi sehora lokuthi ukhuleke uthi nje akukho ongamelana nami mase uthi lezo zitha ezithi ziyangivukela ngeke zimelane nami mawuthi ngeke imelane nawe usuke uvusa uNkulunkulu uqobo usukuvusa ingilozi uqobo usukusho ukuthi ayivuke manje zigade ngoba vele umsebenzi kaNkulunkulu ukugada abantwana bakhe umsebenzi wamelusi ukugada izimvu zakhe lemhlabeni sinjengezimvu ezisemadlelweni engelona ikhaya lethu lemhlabeni ngoba elethu ikhaya lisemazulwini ingakho bengakuzele enkulu emhlabeni kubalekile ukuba makhono khala ngakho ukhali silalele ngoba vele sikhonela ukukusiza ngiyakuthembisa ukuthi nje as long as bengabe sisandawonye kumele wazi ukuthi ayikho into edlula ukuthi uunderstand ukuthi uthi mawuzala awuzalele ukuthi ngeyilanga uhlupheke ngisho ungazalwa abantu abaxakeke kangakanani kodwa lokho akusho ukuthi wena ngoba baxakekile nawe uzoxakeka nanga lapha yana nebathi balayana ubilikici umakhathini uthi ngithi King nanga usindisiwe lapha yana musheshe uthi ngithi Bhaka imloyo awumazaza uthi ngithi King Bhaka ngithi nami bayede nanga ukhanyonza lapha ya uthi ngithi owakwethu wena dade wethu suka nini madoda nanga lapha untandi umsomo uthi siqale sifone ufuna ukufona ke lapha yana ukhanyo ufuna ukufona kulungile ngizoyenza iplan ukuthi sifone sikhulumeni usibu unyaka uthi ngithi my Bhaka yes my brother I'm here. Yes, I'm all yours, ladies and gentlemen. So right now I'm on live. Ungatshela umngane wakho naye atshela omunye ukuthi uKing Bhaka usekada nanga usibonelo nzama uthi ngithi King Bhaka mfowethu owakwethu wena uyalazi ke wena udaba lapha yana bafethu sindawonye sibambisene njengamanjena njengoba siqala siyivula manje siyayivula siyayidudula sivula ngesiqubulo esithi abaphila abantu nanga ukhanyonza mine buya uthi ngithi owakwethu wena bachazele sengiphezulu kwabo nje nanga phayana usulayithi Dlamini uthi ngithi Bhaka
nangu uSidum Somo uthi inkosi yamakhosi ngithi bayede kuleyo ndawo uPhilip esiyethe ngubo Mangabi uthi ngithi Bhaka yimloyo napa abanye bayasenda inhliziyo abanye bayasenda like abanye bayasenda nje ama-emoji ngokuhlukahlukana kwabo ngithi mina bayede kuleyo ndawo sengikhona abafethu sabandawonye asibambisaneni nje hey ngathi ngakhulumisa komsakazi namhlanje kahle kahle futhi namakhono amaningi nginekhono lokuphilisa abantu nginekhono lokugijima nje ngolayini nange uNtando Msomi uthi uzanini kodwa King Bhaka eMega City siyafa la ngithi khululeka mfowethu njengamanje ngila enumber 44 Rocky Ridge Road la eHillary la eManvane mfowethu noma yinini bengabe ufa ngempela thatha nje ibhasi likushiye la lu11 rand ulitshele ukuthi uya ka King Bhaka uzongithola khona ngoba sengasebenzele ekhaya kakhulu angithi phela kuyathuthuka nje baqondise Bhaka ngizokwenza lokho ke and ngine challenge engichallenge ngayo enye inyanga emkatuvu enye inyanga emkatuvu ingichallengeile bafowethu ngithi nginibikele nje ithi ifuna sibhekane 1-on-1 ngoba lento ukuthi inyanga bengabe zingabonile ngasolinye mase zijafana ngebham sithi lento ayikho ayoba uma ukuthi umuntu khona into angayiqondi angayi-understandanga oyishoyo akubonwa ne-1-on-1 umchazele kahle ngiyithandile lento eshiwe inyanga abayibiza ngomzimba okhala imali yathi King Bhaka ake sibhekane nje 1-on-1 sike sikhulume ngomsamo sike sikhulume ngomsamo ngoba amakholwa afike athi emsamo khona amadimoni inyanga zithi ayabheda amakholwa adakiwe amakholwa akho dimoni wena King Bhaka uzomelani la uzomela amakholwa noma uzomela inyanga ngathi mina ngicela ukusupporta noNkulunkulu phakathi kodwa mase ngiyabaqondisa amakholwa ngiyiqondisa inyanga ngoba mina ngikholela ukuqondisa wonke umuntu ukuthi umuntu aka-understand ukuthi impilo ayiyona lento ucabanga ukuthi iyo sihloniphi iqhawe laphayana kuneqhawe leke lakhuluma lisenkantolo ke ngilisho igama lalo yo wangikhumbuza lezi yansuku ungichaze bese ethi nje you don't strike to a soft target awulwi nanoma yini engabe okusho ukuthi mawubona inyoka nje ihamba phambi komnyango wakho ungayishayi ngokuthi uyibonile kodwa mayithe wathi uthuthi yavusa ikhanda cha isitha sishaye isitha inoma yini elwayo into engalwi awulwi kulomhlaba esikuwona nento engalwi ngoba uyogada inyoka wena ehamba ngesisu le eyisilwane kanti inyoka enkulu lomngani wakho omxoxela zonke indaba qamuka inyoka ihamba ngesisu inyoka yesisu izokuthayimisa ukuthi hayibo khona umuntu oyinyoka la empilweni yakho wena bese uyayishaya uyibulale kanti bizokuthayimisa mawubona inyoka ehlaza noma inyoka ebrown noma yini leyo nyoka oyibonayo isiko izokuqwashisa ukuthi khona inyoka obhekene nayo esemva kwakho engakwenza okubi at any given time usuke kuyimessenger lesuke ifikile izokutshela ngenkathi ubona inyoka wena igayideke ngoba usubonile bese uyayithatha uyayigayida uyoyibeka ehlahleni mayisiyaphila kodwa bese uyakhumbula ukuthi usutholile umyalelo nangiya uneli iphungula neli uthi ngithi King Bhaka yimi ke loyo nange laphayana uzamangethe kamangethe uthi bafake rula mfokazi babafake irula mfokanzama iwona umsebenzi wami mzimba okhala imali mfethu ngiyitholile i-challenge yakho la ukhona mawukuthi ukhona uthe nje ufuna sibhekane 1-on-1 kuke kukhulunywe ngomsamo kubonakala ukuthi kahle ubani inkunzi uyabona ke mzimba njengoba ngaba inyanga noma ngaba umelaphi noma ngaba udokotela noma ngaba indodana kuqala kunawe kushuthi nje nawe Shothi nawe nje ufuna wazi ukuthi uyohlala nje uza nje emva kwami ngoba ngiqale eqala kufana nobaba wakho mzimba okhale imali kubaba wakho kodwa ke ngiyajabula ngoba ngibonile indoda yamadoda ukuthi hayi ke no ukhule kakhulu khona interview yake ngingayizwa ngechawa wathi hayi ukhulile sesingahlala phansi sixoxe kubone uDuduzane Zuma bengabe seyakuzuma beyohlala phansi baxoxe uZuma bese yamfundisa ngepolitika uDuduzane bese uyambona ngaphela eWinnie Branch yasemakhaladini umbona uDuduzane esesodakeni exova usuke esetshelwe abangaphambili nami mzimba ngifana nobaba kuwena fika ke ndoda amadoda ngizohlabulisa ukuthi kwenzakalani emsamo inkuzi ivuthiwe manje inzima kakhulu isibasizile futhi abanye abantu kodwa ke ngikho lapho nakula ngikhona ekuthenini kubalekile ke bafethu bengabe siphila silazi iqiniso ngicela
namhlanje ngizocela isicelo esisodwa namhlanje, hayi icela eziningi. Ngicela ukuthi bengabe uthandana nomuntu. Angithi bathi angifakele wona, ngiyafaka ba. Nangu umuntu niyathandana ke naye. Nithandane, thome, yabo usifunze ngaye la ko Facebook, usifunze ngaye ko TikTok na ko YouTube, uyampost sekuseni semini ntambama. Sajabulile. Ngicela uma ngabe sekwenzeka lo muntu othandane naye nihlukana. Ulizi iBhayibheli malithi ungawakhaleli amanzi asechithekile ngoba awasenaqoqo. Ngicela umuntu uma uthandana naye mase nihlukana, muyeke ahambe. Anhlapha ngizwe. Umuntu uyathandana naye niyahlukana, nihlukana lapho usahlanya ngaye, muyeke ahambe ngoba wena njengoba kade nithandana kade uthandaza uNkulunkulu ukuthi izitha zakho ucela isuse, abantu abahamba ngemuva ucela bakususe, abantu abaze ngenkohliso kuwena ucela uNkulunkulu abasuse nengelosi. Nangu uNkulunkulu usesusa indoda yakho. Nakho abakini sebeyayisusa le ndoda yakho. Ngoba le ndoda yakho abayisusayo kungenzeka ukuthi kwi-downfall njengamanje obhekene nayo iyona ezelebhadi empilweni. Njengoba ufuna impumelelo, aqale kucleanwe, sekususwa le ntombi yakho le othema uthola yona. Othema uthola yona zabhethe into zakho. Sekususwa yona ngokuthi lisi-instillile empilweni yakho ukuthi isiya-instilla lento le ekushayayo. Ngeke kube lula ukuthi empilweni yakho uthi let it go. But ngithi mina impumelelo yakho izoqala ngokuthi umuntu wakho ngenkathi uthandaza uthi ufuna impumelelo. Bese kuba it is not a coincidence ukuthi ucela impumelelo mase kuhamba isithandwa sakho. Lesithandwa sakho esihambayo isona esiblockhe impumelelo yakho. Siyeke sabe. Mina ngazi abantu abaningi besifazane ababe successful anda behlukane nezithandwa zabo base bethi let it go. Mina ngazi amadoda abe successful ngoba ehlukane nezithandwa zabo athi let it go. Uma kuukuthi lo muntu abakini bebesamfuna, uNkulunkulu besamfuna, ngekancengo wena ukuthi abuye, uzozibuyela yena empilweni yakho ngoba akabuyiswa ubusa kwakho, kepha ubuyiswa abakini bona bambuyisa. Kodwa beke waqala wena wayakhoncenga umuntu ethi akasakufuni, uyamncenga uzukhale, udayisa labantu obukhala kubona abakini uthi abakulethi inhlanhla abasusa into ezivalile, sebesusile bavele basusa le ndodo oyithandayo. Ngoba iyona eza lebhadi, bavele basusa le ntombi oyithandayo. Basusa le ngodoso owayilobola ngemali ungakhile kodwa wayolobola, awakhile kini, uyahamba uthatha imali yokugcina yolobola. Ekuthiwa le mali owalobola ngayo wavusa indlu kamama. Masivukile indlu kamama wakho bese ke uyahamba uyolobola ngoba into ebalulekile ukuthi umuzi bese uletha umuntu ozomaintaina lo muzi ovusayo. Awuthathi awuloboli mfowethu ngemali yokugcina, ngicela ukukutshela mfowethu awuloboli ngemali yokugcina. Imali yokugcina iba i-start up capital. Uqala ngale ibhizinisi ngoba lo muntu omlobola bengabe efika uzofika afuna ukondliwa. Uzomondla ngale imali yokugcina uyithathile wayifuhlela kuyena. Le mali khona akhe ibhizinisi mase likhiqiza iprofit, mase likhiqiza income. Thatha ke lo income, hamba kuyolanda unkosikazi futhi awumlandi ngokusa kwakho. Thandaza, cela kwabakini, cela ngayo yonke indlela ukuthi njengoba ezofika angagadwa wena, akagadwe abakini, akagadwe uNkulunkulu, akagadwe izingilosi ngoba usoze wamgada umuntu uyogcina uyophinda ubulala abantu besiyogcina ubulala abantu besifazane uthi bayakuchithela. Umuntu wesifazane bengabe lethwa abantu bakini akachithi. Umuntu wesifazane bengabe lethwa uNkulunkulu akachithi ngoba ugadwa kwenye ilevel. Nendoda futhi bengabe lethwa uNkulunkulu empilweni yakho ayibukanisi nabantu. Ungabona indoda ikubukanisa nabantu, ayilethiwe uNkulunkulu kuwena ntombazane, ilethwe zikanuko zala emhlabeni. Sithi njengamanje thina umuntu wesifazane mazothandweni ubalekile, indoda ibalekile. Akukho la kuthiwa khona indoda yona kuphela ezwa ubuhlungu bothando. Indoda iyakhala mayaliwe, owesifazane uyakhala bengaba aliwe. Okusho ukuthi bengabe kusathandwana akuphathwane kamnandi. Kodwa
kuyenzeka ahambe umuntu empilweni yakho umthanda ngayo yonke indlela, ahambe usamthanda, kanti akahanjiswa ukuthi wenza iphutha, uhanjiswa ukuthi uNkulunkulu ogade wena uyabona ukuthi lo muntu yena olethe isiqalekiso empilweni yakho, lo muntu yena obamba impilo yakho. Kuyenzeka umuntu ahambe ukhale uze uye enyangeni uyothi ngicela umuthi wokubuyisa isithandwa sami, leso sithandwa sakho asabuyiswa idlozi lakho, asabuyiswa uNkulunkulu, sesibuyiswa inyanga ngomuthi wayo. Umuntu omlande ngomuthi wenyanga kuyena umfazi wakho loyo, akuyona intombi yakho loyo, intombi yalenyanga ekunikeza umuthi, ngoba lowo muntu kuyena ngaphakathi kuduma umuthi wenyanga. Ngelinye ilanga lenyanga ekunika umuthi yabuyisa umkakho, ngelinye ilanga leyo nyanga iyolala nomkakho, ngoba ubuye nje umuthi wayo. Ngoba lo muthi walenyanga uzongena ngaphakathi kulomfazi, ngenkathi ungena ngaphakathi kodwa umuthi uyamaza ubaba wawo, uyothi ngelinye ilanga befika ubaba wayo uyolala nalo muntu ombuyise ngomuthi. Kanti umuntu owuvala ongasetshenziswe ngomuthi, omcela uNkulunkulu, wamcela kwabadala, wamcela kwabashini, wavele wafika umuntu noma esefikile akahloniphi, wena uhlonipha abakini abalele ngokuzela ngentando yabo, awabeka King Bhaka zanyani ishimane lazikhona, zanyani ishimane athuka amasoka athi hawu madoda njwa ngiyisoka, kanti mase ngithathile kumele ngiqhubeke ngibe yisoka. Thathile mfethu, once wathatha aphume ebusokweni, ngoba ngongena ebusokweni baba uyogcina ungcolisa ingane yabantu eze ngoba ikuthanda ngempela. Awuthi ngifunde ama-comment, nanga laphana uGideon Barona uthi King Bhaka, nanga ukhumbulani igumede kaTawu ithi King, nice one. Nanga uphumlani Ncwane uthi uyinkunzi weBhaka, yimina loyo. Yabona-ke mangisho kanje ukuthi ngiyinkunzi engathi ngavele ngihambe ngesitebhu esikhokhelwayo vele ngihambe ngesitebhu esikhokhelayo ngendlela ongisho ngayo ukuthi uyinkunzi. Phela ayikho inkunzi evele ihlale nje ilokhu ibongela, abakuthiwa nkunzi, thatha isitebhu esikhokhelwayo uhambe ngaso. Nanga laphayana uThapelezona umkhwanazi uthi kusho umuntu ono uThapelezona uthi kusho umuntu onoqhamu ongangebhasi lakaNongoma. Bayakhuluma abantu bathi uqhamu uqakile kwaphinde kwashuba lokho, bakuthi nginoqhamu ongangebhasi. uNkulunkulu wami nangiya usizwe mbonga phiwa uthi ngithi mina mvuka kanzama. Awangikhumbuza ingoma ethi mvuka kanzama ukhonjiwe ukuthi ubasize abantu kulomhlaba. Bakhumbuleke abantu, angisoze mina ngayikhuluma into engayazi, because umuntu ukakhala aliwe agcine enza izinto ezwrong engathi ngeke uze kudlule. Bafowethu ngithi mina lani ikhona mfowethu, ngicela ungizwe kahle, uma ngabe waliwa ungathathi imali yokugcina uye koyithi vu enyangeni uthi ayibuyisele umuntu, ngoba umuntu akabuyiswe inyanga, umuntu akashelelwa inyanga bengabe usashela, kodwa umuntu ulethwa abantu bakini, umuntu umthola omthandayo ngenxa kaNkulunkulu, awenzi ngendlela yakho. Nangiya usindisiwe Mosheshe uthi walekhuluma iqiniso, pho alimnandi. Siboniso King ngubani uthi uhlaba nabemphika, hayi kahle uhlaba nabemphika, ngigijima nabo lapho ngigijima nabo. Nangu uThapelezona umkhwanazi uthi bayakusukela King Bhaka, uphendula lekaQamu, bangisukela abantu bathi ngoqhamu ngangebhasi, ubona ukuthi uqhamu ngangebhasi kwangwenye ingane kanebhasi. Kwakunje umona nje ukuthi sengiqale into engajwayelekile yagcina kube lokhu kuvesa novuli idamu nje endaweni enkulu. Kanti-ke idamu libalulekile ngoba mina into efika kuqala ukuthi abantu kumele basizakale, kodwa-ke lele lami idamu akusoze kwathiwa khona imali ephume phakathi madoda, angisoze ngayikhuluma into engekho, angisoze kwathiwa sekukhona imali esiyiphume kwelami idamu, ngeke ngiyikhuluma into engekho. Njengoba nje mina ngithi mangikhuluma into ebonakalayo ngeke ngisho. Nangiya uGideon Barona uthi uZolani Humble, uFacebook wami was hacked. uZolani Humble, ngiyabona laphayana indoda ebasize kakhulu abantu laphayana bengabe ziya ngasekulondolozeni imali nakweni uZolani Humble. I can see you, my brother, you are right there. Usibu Nyaka uthi webaba uBhaka wamkhumbuza ingoma kaSifiso Ncwane ethi webaba uNcwana, webaba lo uthi webaba uBhaka awuyilamu
Kubusisekile yini ukuthandana neNdiya? Mfethu wami mana ngikutshele phela bafu uyabona manje kusetshenzwa namaNdiya mfethu uyithatha imali yawo ugoduke nawo lifolele eNdiya lenze noma yini mfethu la idalwa zakho zikukhomba khona nifike nizwane nalowo muntu sonke sabantu mali kuthandile iNdiya ulithandile ngene enganeni mali kuthandile iNdiya nje hayi mhlambe khona isiqaleke sikhonane cha baba ngoba bengabe sekulele yonke lento iyafana ungahluka umbala but nje mase kuthiwa kulelo kwenziwa inkonzo yekamelo yonke into iyafana konke kuyafana akuzwakali bengabe usogqika ukuthi iNdiya ke lelo umlungu ke lo ikhaladi ugqika nje ugqikisa ngendlela ayifani sengahlukana iservice yakho na nanga lapha yana uphumlani Ncwane la kade sikhona ethi ngithi mina uyinkunzi weBhaka usibu umnyaka uthi weba kuBhaka ya no sibu ayikho inkinga bhuti wami lapho ungagijima nalo nje ngene enganeni baba ungalokhu uthi mangabe likunikeza inkinga futhi ke usuke ulibika emsamo kusho ukuthi idalwa zakho zifuna kube khona ingane ezinhlotshwana la manje yabo abelungu banama swimming pool angiboni inkinga mina ngokuthi uBhaka unedamu elakhe liyaphilisa futhi yes kahle masikhuluma iqiniso ama swimming pool amadamu amancane bese uye emaplazini ke kunamadamu amakhulu emaplazini amadamu amakhulu futhi okwazi lamadamu laba ngempela wona yasabeka mina ke nje ngase ngiba nelambu nje nami idamu ngoba nami phela ngazi ukuthi nami phela vele kugcineni ngisebenza ngamanzi kubalekile ngibe namanzi ongeke ukuthi uyafika khona bezolahla isilwane izolo khona kade ezothatha isilwane kuseni khona bezogqima izinto nami ngiyafika nomuntu oxakekile sizonyathela izinto ke ngibuke nje umnuko osebenze kolwandle lapha eSpringbok Beach bagqiba izinto phakathi ehlabathini uyafika wena na uxabe usizi lakho uhamba ujomba izinto ezigqitshiwe la ayaqaka la abagqiba ehlabathini eSpringbok Beach because indawo yokugqiba mawugqiba nje indawo nje yokugqiba kugqitshwe ethuneni into egqitshwayo nje igqitshwe ethuneni egqitshwayo laba gqiba eSpringbok Beach I don't understand ngoba mawugqiba kuthiwa uyangcwaba mawumuntu ukosiza abantu spiritual or ngokomnyanga or whatever you may call it mawungcwaba emathuneni olwandle uyahlanza uyageza sebeyagqiba bafika namakhandlela bayagqiba bafika nanithi bayagqiba bafika nani kanye ngawo olwandle ngidinga ikhandlela selingishodela khona engangiyilungisa ngabo 12 ebusuku ngathi ngiyafika khona ihlabathi ngathi awu ngwele ngathatha kuwona nje ngangifuna 2 ngathatha lawo makhandlela ukuthi ngabotha ivele umuntu akade enza lento aka-understand ubenzani ngidinga ikhandlela mina ngizosebenza manje ngathatha wona lawa ihlabathini ngamhlanhla ke nje ilight ngihlale ngiyiphethe ngalayitha ngangena olwandle ngasebenza ngekhandlela engilifice khona kwesinye isikhathi ngake ngaya olwandle ngikhohlwe inkukhu ngathi ngithi ngiyafika balekile bekhona inkukhu mangithi ngiyafika angithi ngangenkukhu ngavele ngathi mangithi awunansi ukuyaphila ngayithatha ngasale sengisebenza nje ngayo kodwa inhliziyo yami ayilokhu ibe njalo ukuthi mhlambe khona umuntu okhokha 5000 bathi uzosetshenzwa bheka nje lo nkukhu manje seyisebenziswa yithini ngoba bengabe singayisebenzisi vele izuzambele igcine ingene majalidini ayibo weBhaka awuke ubabonise ngicela ungihlolele phela yile abantu la bese bazokuthi kuvele kuhlolwe noma kanjani semafonini iyahlolwa ikuphi iyahlolwa khululeka lento okhuluma ngayo webheka inkosi Ngcobo ubala wemfowethu kodwa uma ngabe ngokomthetho uma ngabe umuntu ezohlolelwa shiya amathuba sizoxoxa ngoba mina ngeke ngize ngithi ngiyakuhlolela efonini kanje ngingaxoxela efonini ngeke nje ngithi nina bakithi nina ngiyona phela mina inyoni but singaxoxa la efonini ukuthi yazi bheka inkosi kunesimo esikanje kanje yabo kunesimane esikanje kunomuntu ke waya kuyena uya kofuna umuthi wakunikeza lo muthi uthele ngabe kunikeza emva kalokho waqede wezwa ungazi ukuthi after a while kwangathi umzimba uyaluma emva kalokho waxabana nomuntu othanana sinto esayixoxa kanjalo hayi kodwa kusengathi ngiyahlola ukuxoxa nanga phela uMondli Ngcobo ukuthi izigubhu zibusisekile nje it's a question lalela weMondli Ngcobo ngicela ukutshela mfethu ukuthi ayikho into isigubhu
it's a selling idea yomuntu. Yabo, it's a selling concept yomuntu. Ukuthi yes ngifuna ukwenza imali labantu laba ngifuna bakhipha imali banginike. Ngizothi bathengani labantu. Athi umuntu kulungile ngizokwakha isigubhu bazothenga isigubhu ngibe nemali yena ke bese banobungu umuntu. Kodwa ke izothini ke manje i-selling point athina ama point ozomdayisela ngawo phela ukuze abone isidingo sokuthenga isigubhu. Hayi sothi silanda umcebo. Sothi silanda umcebo. Sizowulanda nomcebo cha ngeke siwulande. Ngibheka why you are so sure ukuthi ngeke siwulande. Ngeke siwulande ngoba ekuthiwa siyawulanda lokudayiselayo benge akudayisela. Ubeka kade ezozibeka zimlandela imali engasuka umphathi igcwale bengekaloku ethi yena unama products unani dayisa. Uyabona nje mangathi uyigubhu zilanda imali igubhu nami ngabe nginaso ngabe ngigcinile ukungibona ku life. Ngabe ngigcine mina ngithi ngiyeqiniso mina mangathi uyigubhu nje zilanda imali mina mhlawumbe ngabe ngina 50 wegubhu. Yabo ngabe ngiphinde ngibone ngiku life ngoba yindaba ngabe ngivele ngihlale ngigade igubhu zami ukuthi zidlile yini. Yabo bese ngidethana imali bafaka mase zenzani ngithi ngiyangena esigodlweni nazi izitali ngiyaphi ku life ngoba ngokuthi ngixhumela abantu abaxayekile ku life bese nibeyanyanya abantu akho sigubhu mfethu kulanda imali but kodwa umuntu beyidayisa into yakhe wena usibone isidingo sokuyithenga kodwa ngelinye ilanga mase ushayekile ungezi ukukhala kuthina ukuthi asijaha abantu and ngicela labantu abathi angijaha abantu abasuke sebebaleka nezinto zabo bafethu musana ukungijobekisa ufike ufaka imali wena kumuntu ngoba ukhuleka kamnandi bese baleka umuntu uzothi mina angijaha umuntu. Yabo isinqumo sakho sithathile leso. Uyabo uma ngabe wena ufuna ukuphepha before ufaka imali ngibuze kuqala ukuthi nanga umuntu ethi angifaka imali mangiyifaka ngizobenefita ngoba kumele wazi uma ufaka imali uzoyithola ngoba yena uzoyithola imali wena uzotholani wena. Yabo sibabonile abantu abaningi betheke igubhu beyibeke ema-tech shop ivele ipheshula umoya kwaleyo tech shop ivele kuphile kanjalo ayithenge isigubhu abeke e-office kuvele kuvalwe kwaleyo kampani asithenge isigubhu asibeke esigodlweni avele ashayise wonke amatekisi. Sithenge isigubhu sibeke endaweni yokusebenzela vele kungangeni umuntu. Yabona baba siphila ngamanzi ngoba siphathisiwe kumele sihlale sihlanzekile forward ngedamu lakho baba. Awu ngiyabonga wegogo uma zenzele maqede bavume ngiyabonga lapho Dlozi ngiyabonga Dlozi uyabona nje mase uthe gogo uma zenzele maqede bavume ngiyabonga lapho weDlozi ngiyabonga Dlozi. Ngiyacela wenze isibonelo ngami ushayile king. Oh ngiyake manje cabanga mina bengixoxa usethi ngishayile. Yabo futhi lento ngiyixoxe kanti vele into le eyenzeke ngqo kuyena lapha nange sengincoma angithi uthi angenza isibonelo ngaye ngasenza ke isibonelo usethi hey useyangincoma ushayile king. Hayi kanilalela angakashayi ngempela usazobona bese kuthiwa siyabonana into engizoyishaya uyokuhlonipha lapho ngendlela nje engizoshaya ngayo. Yingakho namanje uzwa nje nginxusa ngithi umuntu bengabe phuma empilweni yakho ngicela ungalokothi ukhale ngoba ngenzeka ukuba ukususwa kwakhe sekuzoqala impilo yakho kabusha ekuphazamiseke kwempilo yakho bekuyena imbangela. Base ngicela isicelo ukuthi ungajahi uma ubona zikhanya into zakho ukumemezela nokutshela bonke abantu ukuthi hawu sekuyalunga into zami ngoba ujabula bese udlula ngisho ekhaya kuze kuzwe umuntu wrong angalala umuntu obusuku edinwe ukuthi nje uzwe kuthiwa khona interview kade uye kuyona. Ake uyibambe le ukuthi ubuye ku interview uthola umsebenzi uhole kanye bese uyaqala ke usungaxoxa ke mase uholile kanye. Hayi ungaqasha usuyahola hey beke interview hayi ngishayile bazokuvala straight abantu ngoba ukhona into ekuthiwa umuthi wokuvala. Umuthi wokuvala nje ngeke ngize ngimkhohlise ukhona umuthi wokuvala. Umuthi wokuvala ungahlanganisa noma yini eyisichitho ufaka namakaka ngoba phela uma uvalwa funa lapho phela uthi mawuqhamuke ube nesidina kufaka namakaka kufakwe nenaliti phela funa uthi uvaleka ubukhala ngebhoko ubukhala ngesiso ubukhala ngeti hamba iswini ubukhala ngekhandi liphathayo. Awuvaleki nje ingekho into okhala ngayo ukhala ngesiso ukhala ngeqolo ukhala ngekhanda ukhala ngesiswini ngoba phela kufakwe inaliti kufakwe imali emnyama kufakwe amakaka kufakwe yonke into le nange ngibeka
uthi uthi lapha ya angisabonaka ngizobuya ngiyibone kona nangu isibonelo nzama uthi ngithi King Bhaka nangu usibumnyaka uthi yebo king yethu uthi ngicela ubeke i-top 5 ezinyanga obona zisebenza ngokweqiniso bafethu mina inyanga nje engathi mina njengamanje ekwazi ukukhuluma nami ngikhulume ngezinyanga mina ezingakazi ukukhuluma nami inyanga ekwazi ukukhuluma nami uyena umzimba okhalimana yabo ngoba uma ngabe ukuthi ngempela ufuna lo muthi lo ngempela ukuthi ufuna ukulanda intombi yakho la ikhona noma kanjani ungaya kuyena uzokunika lo muthi wami mina ngeke nginikeze umuthi wokulanda isithanda sakho ngeke nginikeze mina masoze kumina ngizothi asikhuleke mina masoze kumina ngizothi hamba emsamo ungasebenzisi umuthi ukuthi mina hamba emsamo kini ufike usho uthi ihambile intombi yami nina bakithi bengiyithanda ngicela ukuthi ibuye besiyabuya kodwa mawuthi wathathwa ngomuthi ungaya lapha ke kumzukulu le mali ngoba umzukulu le mali uzokwazi ukungifonela bangela ngifonela lezi ezinye ke nje la ngazigebengu zonke angifuni ukumfihlela ke futhi ayikho engcono kodwa ufice zigxikani iziphundu yile igxika le yile igxika le yabo ezinye futhi izinhliziyo encane engaka uyabona bengabe umholi wabantu awu benhliziyo encane advice yami nje umholi wabantu awubi nenhliziyo encane uthi omunye muphi umfundisi ocabanga ukuthi nje naye lo mfundisi lo unamandla umfundisi hayibo ezongibuza ngabantu nje imini inkunzi nalona ngibuza ngezinyoni nangibuza nje ngezinyoni imini inkunzi yabo kodwa lento ikhombisa ukuthi ngiyakholelwa kum ukuthi ngempela bakhona abanye abantu umuntu ovunywe yimina niyakholelwa ukuthi cha ngempela ukuthi ngabe uyakwazi ukudila nabantu cha into exabana nabafundisi ile mali engaka efuna emasontweni yabo ile mali engaka efunwayo esontweni kuvele kufune u20,000 kuvele kuthiwe nikela nje ngo5,000 as is na next week u5,000 bese kuthiwa izinto eziningi zigcine kuye esontweni umsomluko kunento eyenziwayo lwesibili into eyenziwayo lwesithathu akufani nathi thina sazi ukuthi nje isabatha uhlabana bemphi sazi ukuthi thina sihlonipha isabatha King Bhaka ngithandiswa iqiniso ngiyabonga lapho gugu nokwanda kheswa Nkosi sane uthi saluthi lapho King Bhaka nangi uHoward Ncube uthi mkhulu true healers don't fight like music celebrities yebo awubi nenhliziyo encane uyabona nje mina mengabe ngidlulisa statement sami angizidlulisi ngizidlulisa ngiyihlekela istatement sami ngiyihlekela ngoba ngisuke ngingani futhi akukho la ungangizwa khona sengidicilela omunye umuntu phansi ngithi hayi ke ngiyamdicilela kubani noma ngikhuluma kabi ngaye awusozwa ngizwe kodwa makukhona into endidile kubalekile nginiqondise ukuze ningagaxili ngithi mina alikho ilanga ekuthiwa edamini lami khona imali engiyikhiphe phakathi alikho ilanga kodwa olwandle ngingathola ngasamtingo olwandle ngingayikhipha imali olwandle mina king ngayikhipha imali olwandle izobe sayivele king ongayikhipha olwandle izobe iqatha emkhumbini ngathi sesedake umuntu lapha yana athi qatha emkhumbini phonse kolwandle ikhosha ke qatha emkhumbini ayikhipha emkhumbini yabo ngayikhipha laptop olwandle bese izobe ingenwa amanzi ingasasebenzi izobe sayivele iqatha emkhumbini phela umkhumbi ehlawe enyuka umkhumbi nakhona ziyalahleka izinto madoda yabo omunye ugingqike umkhumbi omunye ugingqike isikebe omunye adule into ungayikhipha into olwandle ungayikhipha into olwandle yabo kodwa mawikhipha olwandle ngiyoyikhipha imanzi makuthiwa ngikhipha imali olwandle ngiyoyikhipha imanzi baningi abantu bayithola izinto olwandle
abanye bayithole ezikebheni izinto baningi babuza abantu abasebenza ezikebheni ukuthi abayitholi izinto ezikebheni bazokutshela babuza abanye ukuthi akwenzeki isikebhe sisamba kube khona igagasi kungena amanzi kuphephuka into zabantu ziyaphephuka zishona ngeshona olwandle mina King Bhaka ngingazithola kulwandle kodwa ayidameni lami nandiya ugogo amazenzele baqede bavume uthi siyabonga ukusikhuthaza ngokulalela ama-comment ethu uwafunde uyasikhuthaza wena Bhaka waba nabalandeli ungakalaphi unezifele owazalwa nazo ujulile yabo makuthiwa khona umuntu ke onomoya ongcwele onomoya uyeke futhi phela mina ngifunda la yabo mina la khona abantu kade nge-TikTok mina bangisuka la nge-TikTok kade nge-TikTok mina TikTok nguKing Bhaka nzaba bangisuka nge-TikTok kwi-TikTok sixoxe nabantu abantu bengitshela angishanaphuphayo ethi umuntu ngiphupha ngidiza yila ngibone khona ukuthi abantu banemfihlakalo ukuthi abantu ngicela bangazithathi kancane abantu bangazithathi inhlobo ninamandla bafowethu ninamandla uNkulunkulu unecebo ngani uNkulunkulu namasu nize ningadlali ngalezi ngilosi eziphezulu kwenu nize ningadlali ngalezi dalwa eziphezulu kwenu khona nje oke wathi mina uphuphe inhlwathi eziwuthuzilwa phambi kwakhe kodwa zingamphazamisi khona ezibuka ngasho ngathi lalela wena uyakhonjiswa ukuthi wena unalamandla enhlwathi futhi mangabe uthi uyaqoma uvela uqoma umuntu onamandla bese uyalwa naye ngenkathi ubona inhlwathi shothi lezi inhlwathi wena lesithandwa sakho lalela ukuze inhlwathi yakho ingane lezinye inhlwathi awudalelwe uthando bafethu ngicela ukutshela iqiniso khona abantu abangadalelwe uthando khona abantu abangadalelwe umshado khona bangadalelwe uthando khona bangadalelwe umshado ungahamba ungawashintsha amadoda mfowethu uthi uthandana nale kuze kuthi hayi wena khona umuntu owakuvala awuvalwanga umuntu awudalelwe uthando awudalelwe umshado udalelweni udalelwe ukuthi ube namandla abantu baphile ngento ozoyikhipha emlomeni abantu baphile ngento ozoyithinta ngesandla abantu baphile ngento ozoyivuma wena yabo khona abantu abangadalelwe ethandweni umuntu omunye azehlenyuka ehamba ethi mina ngifuna uthando umuntu othi uyangithanda uyangishiya athi uyangishiya lalela mfowethu labantu abakushiyayo there is nothing wrong ngawe nothing wrong ngabo umehluko uhamba nesidalwa esikhulu esiyona yonke into kuwena awudalela uthando ngoba uthando oluzayo lugcina liphazamisa lesidalwa esikhulu ohamba naso awakhuluma mfokanzama wakhuluma King Bhaka wakhuluma uSiyane wakhuluma Xuthwa ngikhuluma iqiniso niyongixolela bafethu khona abantu abahamba inyanga bazi babafushane khona abantu abageze ngayo yonke into bethi balungisa uthando lwabo khona abantu abangadalelwe uthando khona abadalelwe kodwa funa uthandane nomuntu akushade bese yafa bese inherita yonke into uhamba lesidalo esihlakaniphile ke lapho thandana naye akulobole akushade bese yashona iwona kuphakama kwakho ke lokho iwona kuphakama kwakho lokho ingakho umuntu wesifazane ufuna wazi ukuthi mfowethu umuntu wesifazane uwinjini umuntu wesifazane uphiwe ubuhlakani indoda iphiwe amandla yini ebalulekile ubuhlakani yini ebalulekile ubuhlakani namandla into ebalulekile ubuhlakani ngoba ubuhlakani awu-apply amandla noma yinini noma yikanjani ubuhlakani yingakho namhlanje ngomuntu wesifazane unobuhlakani waze wathenjwa uNkulunkulu wamnika isibeletho ukuthi kuhlala umuntu ngaphakathi buka nje i-wisdom anayo umuntu wesifazane ukwazi ukugcina umuntu kaNkulunkulu for 9 months noma semkhiphile kube uyena ozokwazi ukummeletha umuntu wesifazane kunika ubuhlakani umuntu wesifazane ukwazi ukuthi ngoba nithandana kunengane ayikhipha kodwa wena ndoda awazi wena ndoda lokuthi nje angibathola abantwana angikakaze ngibe nengane kunkosikazi wami kanti uyazi umama ukuthi ngenxa yesimo esithile ngayikhipha ingane enye akayikhiphanga umama ingane iyayiphumela uyabona nje la mina ngiyabuka nje bengena njengoba ngithe mina angifuni ukuhlola but ngiyabuka nje bengena ukuthi baningi
ababe namashwa ingane zabo zaphuma konke enhloso ababe namashwa abanye ngenxa yengcindezi nama-challenges that they went through bagcina ephoqeka umuntu ukuthi angayikhiphi ngiyabuka that is why ngithi mina angithandi ukuthi ngithi ngihlola la ngoba kwesinye isikhathi mina bengabe ngikhuluma lento le osuke ngampela mfowethu kuyiyona evimba impilo yakho and manje ngiyikhuluma isikhathi esiningi kusuke kuyinto ozoba namahloni ngayo mase kucaca ngoba mangikhuluma la ngizoqala ngibiza igama lakho mase ngibiza igama sengithi Bhaka mina angiyenzi lento ukuthi ngithi khona ibhuke lakho lemnyama elalahleka nesikhibe simhlophe angiyenzi leyo nto mina akekho umuntu la ongakaza abe nebhuke lemnyama akekho umuntu ongakaza nesikhibe simhlophe angasasasholana so ngeke mina ungithole ngithi kunebhuke lemnyama elalahleka lelo bhuke ke kunomuntu owakuvala ngalo wafaka insizi wafaka nomuthi obizwa ngokuthi ngeke ngisho lento mina ngeke ngisho lento hayi mina lalela wena wazalwa wembethe onesi bayintshontsha ingubo yakho uhlupheka nje wenziwa unesi ngeke ngisho leyo nto ukuthi wazalwa wembethe isidala inyanga zakudala ezazingaqinile ezazingazi ukuthi mangabe umuntu esefikile zizom-unlocka kanjani kuthiwa leyo nto unlocka umuntu befike ekhaya uyam-unlock ukuze abe free ukuthi wazalwa wembethe uyaqala athi awi yaza ngiqala ukuzwa ngoba vele umuntu nomuntu la ngisho kubani mangathi nje mangathi wezethu makhaya wazalwa wembethe angathi abomntana amatha we bake basho vele ngisakhula alalela akho uzalwa wembethe la uzalwa wembethe la balekile ukuthi bengabe nama-challenges nje asibheke ukuthi yini le evala izinto zakho ngoba izinto kufuneka ivuleke mase kususwa lento evalile yingakho phela mina nginensipho neloshini ukuthi why lisisalwa impi yakho azibe zikhanya izinto kugeza ngensipho neloshini zibe zikhanya sithi siqala sisebenza ngokujulile kodwa yona indlela ibicaca geza ngalensipho ugqobe leloshini ingakho kunembiza kumina ukuthi nakuba sebedlisile upoison asithi silwa nabathakathi abadlisile sithi sikuhlambulula kodwa lo poison ongaphakathi ayibe ududula imbiza yakho ngoba lo poison uyakudla sewuze waba nelonda ngaphakathi ayibe ududula imbiza iyawukhipha uchame ingakho noma kuthiwa sebekuthumele ngesilwane esikhulu inyoka uyayizwa iyakudonsa ngaphakathi uyayizwa uyiphuphile engathi uyadla ingena lapho noma waphuphulele nomuntu wesilisa ibingena thola amanzi ami ke amanzi ajule kakhulu ilamanzi othi bengabe waphuzile into umoya okubi vele incibili ngaphakathi ivele incibili yila ethi usetshenzwa ungathi usetshenzwa nemali ayikho sebenzisa lezi zinto ubulithola intoho sebenzisa lezi zinto zibe zikhanya into zakho enkathi zikhanya sesiyabheka ukuthi besebenze muphi umonakalo empilweni yakho sesiyasebenza ngendlela yasemazulwini simple as that that is why nje kubalulekile ukuthi umuntu nomuntu nje akwazi ukuthi athe King Bhaka kahle kahle kuphi la uhlala khona nike lifike nje la ebukhosini madoda ngajabula futhi ngizoyenza manje ngifuna nje siplaneni ngivele nje nenzele ibrayi wonke umuntu avele kube nebrayi la ngivele nje kuzojatshulwa nje kuvele ngishaya ibrayi onyaka nje nike lisuke nonke nina eningilalele nonke nje ngizotshela ngizokhuluma nje ukuthi ihlelwe ngezinga eliphezulu yabo ihlelwe ngezinga eliphezulu nje leyo brayi ezoke nje ishawa nansi lapha i-brain area enzansi nansi i-brain area uma ukuthi awazi ubone awuthi impendule ngithombe ngakhona i-brain area ilapha enzansi nansi le yandlu evele kancane lapha le stairs le yandlu evele kancane le stairs yona ke i-brain area leya ya ngizoke ngimbize nje wonke umuntu nje akafike lebukhosini nje kuke nje kuthuka kuzodliwa i-brain dliwa inyama kube mnandi kube nje yakujatshule kushawe nengoma shawe nengoma phela ngumZulu ekugcineni ingoma iyashaba ake ngifundi ama-comment nangu Howard Ncube uthi mkhulu I want to clarify to people that idlozi lamanzi can give you anything ulwandle I have the inzuzo spirit what you talk about I know it from experience okay ngiyakuzwa ukuthi right now what I am conveying to my followers lucky enough because you've been through such thing meaning you've got an experience so I highly appreciate my brother ukuthi at least into engikhulumayo
engiyishoyo at least wena uyakhona ukuthi ukwazi we understand very well. Mfethu angisoze ngawaqamba amanga. That is why bengabuyo olwandle noma ingane kuthiwa kuphela unyaka ziyobhukude ngiyocela ezenu niphathise u2 makuthiwa ziyolwandle nje lezi ezingena olwandle hayi lezi engene lapha eMasuya angikhulumi ngaMasuya laba bangena olwandle noma it's either uyalapha hayi uthi uyozuya olwandle ngoba uhamba nomuntu othi uya kokulapha kahle kahle le ndaba yasolwandle idinga wena nedlozi lakho ukhumbuleke makhamba wena nedlozi lakho usuke lihamba nawe bengabe uya olwandle mawuyolwandle khona idlozi lakho lapha nawe njengoba nawe lijabule liyafa ngoba liyabona ukuthi uyakholelwa kulona futhi uya understand ukuthi bakhona enze njani ke wena shiya u2 njengoba ushiya u2 liyaqala idlozi lakho liyasebenza ngoba idlozi lohamba nalo elizoxhumana nalamandla asolwandle wena u-understand wena othi uyibhukudelo enjoy wena kanti abakuphethe bayasebenza laphayana ngoba vele makusetshenzwa kona konke ozoku-understanda mfowethu. That is why ngithi mina lethi abantu ukuthi oze uhambe uyokhokha u5,000 ngobani hayi ngifuna ngisolwandle uyadlala lawo olwandle kufuneka wena mawuthanda hamba nezingane zakho ngenkathi zibhukude izingane le eMasuya wena woza la olwandle bhukuda nawe bese wenzani bese uphonsa u2 bese wenzani bese ulinda igagasi niyeke futhi ngethi ukuthi bengabe nikhamanzi olwandle vele nikhe nje ecwebile kukhiwa amanzi egagasi ngoba into ekhiwa olwandle kusuke igagasi lisuke liletha into ngokuzuyibona mawukha amanzi alimafika igagasi ufake ibhakede egasini mase uyaphuma lamanzi asebhakedeni bese uwathela ku2 liter wakho ngoba ngeke uzukwazi ukukha ngo2 liter mawulokha amanzi iphathi ibhakede bese ulinda igagasi eliza nesibusiso ngoba leli gagasi la uthema ungena lisuka phakathi liyeza lithi lifika kuwena lithi mi isibusiso wathatha lawo manzi uwafake ku2 liter kodwa uwathatha ngebhakede bese ufaka u2 ku2 liter bese ufaka wona mawukuthi bese kunokusaba kuneyinkinga bese uthatha nenhlabathi eceleni mawufika ekhaya uchela ngenhlabathi umuzi wonke uyawuchela bese uyasuka uzowachela ngalamanzi uyabona uwenzani lapho lamandla asolwandle uwaletha lekhaya manje iwona azoxosha lemoya emibi lekhaya uyathanda uyangidinga baba nzama nangu love mnguni uthi baba igama enjani leli likweda madoda ulove uthi baba nzama umntanami love yes uGideon Baron 0798130260 eyami lo number ngiyabonga kakhulu mfethu wami lapho thanks a lot for your effort ubanikeza inamba yami nange buzo Howard Ncube uthi what your number king bekithi ngibhalile nje kodwa lapha yana kodwa noma uthi awuyibonanga kakhululeka nje ungastresseki inamba yami ngisho ungena kuma details la epage lami ikhona inamba yami ngizama ngayo yonke indlela ukunika as much information as you want. So that is the reason why ngithi mina la ukhona koMpumalanga useEastern Cape ko Johannesburg obani bani okungibuka nje ku life wami kunqoba kuwena ngoba ngizokutshela izinto mina izinyanga engezikutshele zona ngizokutshela izinto mina abafundise ngebakutshele khona. How can Bhaka mawusitshela yonke into pho wena imali uzoyenza kanjani cha mangikutshela yonke into mina one uzomhlonipha mase umhloniphile uzokwazi ukuthi I am for real mase uwazi I am for real uzothi ngelinye ilanga makuthiwa uyakhula umuntu wakini usewunqunya umlenze izilona uzokuza kumina mawuza kumina ngithatha imali yami nami phela ngiyasebenza thatha imali yami imalini imbiza okwamanje 300 rand ngithatha 300 rand wami owami 300 aliselile product ezokulapha lezi zilonda lezi mase ufuna insipho lotion ngoba kuyaphuthuma khona umsebenzi ojahe kabi insipho lotion uyayithenga ngithatha imali yami 100 rand thatha imali yami
hayi bo King Bhaka nginokuphupha ngidle ebusuku nginokuphupha ngilele nendoda nginesichitho lethi ngifake ekweletini sebeyangizonda abantu ngingamanzi ami uza kumina nginika amanzi ami isikhali imali isikhali amanzi ayolwa nesilwane amanzi athi belwa nama ngilala ebusuku beselwa amanzi yabo u100 rand 100 rand King Bhaka bengabe sesifuna uyosifaka edamini ke manje ngoba kunezinto eziyibopho sifuna amathenda amakhulu sesifuna uyosifaka lapha edamini lakhe eBidilov sizoxoxa ke lapha sizokhokha yini masiyongena edamini nakanjani ngoba ngenhlahla uzothi uye edamini uzobe sezikhanya ngisho into zakho ngoba lolwazi engimnika lona ngenzela ukuthi abantu bangagcini bengabaza uNkulunkulu begcina beyofuna ulwazi ezangomeni nasenyangeni ezingazilutho. That is why ngithi mina zikhona inyanga ezihlakaniphile yabo zikhona futhi izangoma ezihlakaniphile futhi zakhona izangoma ekusafuna sihlakaniphise nazo. Ngiyajabula nima ngibona zingena izangoma la lezangoma ezingena la izangoma eziright ngampela lezi ezingena la life wami ngoba uma zisebenza abantu lezi basebenzayo zizobatshela iqiniso. Ngiyabona zikhona izangoma engiyibonayo ezingena la zangoma ngithi halala lapho dlozi ngithi thokoza yabo nenyanga futhi ngiyazibona inyanga ezingena la lezi inyanga ezingena la zizotshela abantu iqiniso ngeke zibafaka abantu ehlathini lezi inyanga ezingena la. Ngiyabona mina sikhona inyanga ezingena la futhi ngizogcina ngizazi inyanga ezingena la futhi lezi inyanga ezingena la ngiyogcina ngiwasha amagama azo bengabe sezivumelene ngizowasho mina ngiyazibona inyanga ezingena la ngiyazibona izangoma ngenhlahla ngoba unilalela lento engiyishoyo uzobe sewuyiconnecta wena nedlozi lakho elithe sebenza abantu uzobe usuhamba kulayini right impela ke ngoba lithi likukhanyisela idlozi lakho no King Bhaka kukhanyisela bese kusena ngoba mina ngifuna umuntu asizakale emhlabeni. Bhaka ngiyazinikela kuwe ngicela ungisebenze King Bhaka babone abantu ngikutshele indaba bheka inkosi Ngcobo ucabanga phela bengakakutsheli baba la bengisaxoxela ukuthi kunomuntu osebenzisile lo muthi mawusebenzisa wahamba isikhashana abakhuluma emva kwalokho waxabana bethandaza bengisaxoxa sizofika isikhathi la ngizobe sengihlahlumbela khona indawo yokubona khona ukuthi hayi inkunzi uKing Bhaka thokoza mkhulu nangu Howard Ngcobo thokoza mkhulu thokoza Howard Doli Mkhizi uyahleka uDoli halala amadolana usuka le madoda nangiya ugogo lapha yana uma zenzele emaqede bavume thokoza kudala ngikubonile lapho wedlozi ukuthi ukhona kudala ngikubonile ukuthi ngikubone kanjani ungatsheli umuntu njani uzizwa uwasaba amanzi asemfuleni noma asolwandle Bhaka usuke wasebenzisa umuthi orong phambilini ongafuni ukusuka wasebenzisa umuthi orong olwayo awusafuni lowo muthi ukusuka bengabe uye emanzini lowo muthi uzophazamiseka lowo muthi awufuni ukuthi uye emanzini ukuze uhlale ukhona kwena. Nikhumbule kuyenzeka onjani umuthi orong uyabona bengabe mhlawumbe uzoba nogobela wakhe ngoba ngiyabona inkinga abantu ababhekane nayo ngiyababona nogobela akufundise impanda akufundise akuthwasise kuze kube uyophuthula emva kwalokho niyaxabana naye once naxabana yonke imithetho ekhilisa yona iyashintsha iyalwa egazini yomithi le ngoba yindaba uxabane nomnikazi wayo njengoba usuxabane nomnikazi wayo izolwa egazini lakho izozivala izinto zakho ngeke uzukholwa uzothi mawucabanga ubuye emanzini uzwe nje ungathandi noma uye uphinde futhi unqene noma kangeyena ugobela mhlawumbe wafika wasebenzisa umuthi emva kwalokho wajika wathi awusawufuni noma ubona umuthi ingekho into eyenziwe yokukhipha lo muthi wawusuze wangena uthi mawucabanga amanzi uvele ushawe uvala ngaphathi makuthiwa ulwandle ungaze ubuye ungangenanga ngoba yindaba khona umuthi owawusebenzisa lowo muthi awufuni ukugezwa usafuna ukuphila ngaphakathi kwakho. Nangu uDoli lapha yakuthi biza le inyanga ngamagama leyithatha izimali zabantu zithini zikhipha izilwane kanti zinamanga zithi futhi ziyathwalisa kanti futhi zinamanga futhi uyabona ke uWedoli
Ngingazibiza ngamagama anginayo inkinga kodwa into engishayayo ukuthi khona abantu abakholelwayo kuzona. Ngenkathi mina ngiyibiza ngamagama mhlawumbe lo muntu okholelwa kuyona uzoshintsha angibone mina njengesitha. Bengibona njengesitha ngeke sakwazi ukungilalela nangelinye ilanga sengikhuluma into okucabanga ukuthi ngiyisitha senyanga yakhe. Mina funa ngenzeni mina angibe as polite as I can. Khona abantu abalandela inyanga bezozinika ithuba ukuthi bangilalele. Bese bengilalelile bazobe sebeyabona ukuthi yini into ebalekile ukuthanda leya nyanga nempilo yami. Yini into ebalekile ukuthi ngenzelwe nokuthi idlozi lami ngenzelwe idlozi lami ngizenzele mina. Uyabo okhathanisa umuntu kodwa before akhathanise uzoqala ngilalele kuqala. Yabo kodwa beke ngavele ngathuka inyanga yakhe uzovesane alokhe. Belokha akasakwazi ukungilalela. Bengasangilaleli usezolahlekelwa ngokubalekile. Ngivele ngithuka umfundisi othizeni umuntu olandela lowo mfundisi akasakwazi ukungilalela ngoba indaba sengithuke uspiritual father wakhe. Kanti ekuthiwa mina ngehlile mina ngaba as gently as I can wonke umuntu okwazi ukungilalela. Thokoza mkhulu King Bhaka washipa kangaka mkhulu 300 rand nje kuphela. Angiqhathanisi nabanye bebiza kangaka izigubhu zabo. Mfowethu that is why ngisho ukuthi mina angiphushi kakhulu ingcebo ngiphusha ukuthi umuntu akaphile ngoba ngiyazi ukuthi umuntu beke wamenzela iqiniso wamenzela into ayibonayo. Lowo muntu akakhohlwa ukumela ngisho ebubini ngelinye ilanga ukudefend umuntu nje mawenze into wayibona. That is why ngithi mina eyami imbiza ku300 rand. Cabanga-ke wena owathi isigubhu ngo40,000 nanamanje sigcwele iy'tuli endlini usukhulume naso wasihlabela iy'nkukhu wasihlabelani yonke into asisebenzi. Uyabo ngithi mina ngo300 nango100 rand wethu loshini sokwenza into edlula isigubhu sika40,000. Please try me. Ake nje ungifonele ngamabomu uplace i-order noma ufike la ku number 44 Rocky Ridge Road la eHillary ubone i-address yami futhi khona lapha ya kuma details e-profile epage lami la uzowathola. Okay nangu Doli uthi hey okay kuyezwakala uma uyibeka kanjalo. Ngiyabonga Doli nange uThemba wazimena uthi ngithi King bafethu angisoze ngakhuluma into angisoze futhi ngaphakamisa ungaqinisa ulimi ngoba akunendaba naleyo nyanga but nginendaba nabantu abayilandelayo because abanye abantu basuke ingqondo zabo sezithwebulekile ngezathu eziningi mhlambe content esebedliswe yona content esebegizwe ngayo khona into esekuthiwa abayena so umqondo awusekho normal. Mina mangavele ngithuke ngidlaba inyanga yakhe kanti umuntu akekho normal uzogcina engibuka njengesitha. Kanti mina mangakhuluma kahle usengayisholo yena umuntu athi ayubhaka kadalwa elwa la but mina ngidwe mina futhi angisoze ngalwa ngimatured kakhulu ngikhaya angisoze wangithola ngilwa. Yabo nginazo mina inyanga ezabangani bami nginazo. Yabo nginazo inyanga ezabangani bami. Yabo engikwazi ukuthi ngiyitshele le izomlimaza umuntu isho futhi enye bandla ithi hayi la nami ngenze ukuthi ngikwazi ukulala ngihlile but ngithi but musa ukuyenza le izomlimaza umuntu nginazo ziningi. Yabo umehluko nje awukwazi ukungibona ngihengapha nazo kakhulu because indaba ngine straight talk le oyibone hengapha nami ihloniphe ngonyanga leyo. Le nyanga ikwazi ukungena la ithi thokoza kumina hloniphe idlozi lalomuntu ongena. Hlonipheni idlozi lalomuntu ongena. Hlonipheni nangapha yana uThimbe ukuthi ngithi King yebo King lapho nanga uDudu ubuthelezi ukuthi King kodwa hey awuphinde ama comment and idinga usizo awuphe ekuthiwa nje Dudu kade uyifakela le comment udinga usizo layo ngabe sengiyibonile. Nanga ubheki inkosi ngoba ukuthi King Bhaka sisebenze ibonakala ngithembe kakhulu udlula bonke abantu mabhiza. Nanga uJimmy Mbatha uthi atholakala kanjani ama products akho King Bhaka. Le number nje ethi 0798130260 iyona ozoyifonela uma usuyifonelile konke okufunayo uzokuthola. Ngisacela ninginike ithuba nje ngisafuna ukugxila kulama comment laba ngoba ngiyabona impela amanye ama comment abaleka kakhulu ngoba abantu yila bekhala khona. Nanga lapha yakuko wakho nawe sorry madodana owakho nawe.
uthi wow umuntu omkhulu nathi befundisi unakho ukusinceda siyabonga kakhulu inkunzi yomfundisi uyabona umfundisi okwazi ukuphumela ubani azothi ngithi ngiyabonga muhlonipheni lo mfundisi lo uzothi noma esemile phambi kwabantu eshumayela ivangeli uzoshumayela ivangeli nokuphila ngoba ziningi izinto eziyimfihlakalo yezulu engizazi ziningi. That is why ngijabulile mina bengabe ngifakela i-challenge lapha inyanga ekuthiwa umzimba ukhalimani ingifakela i-challenge yathi King Bhaka ngiyahlonipha ngisacela sike sibe no 1 and 1 khulume nje ngomsamo sike sikhulume nje ngomsamo sike sikhulume nje ngedlozi yabo sikhulume ngedlozi lapha emsamo ngoba abafundisi abaningi bakhulumile bathi kunamadimoni emsamo inyanga ziyakushwama lo yabo ngifuna sisikhulume King Bhaka wena uthini wena ngomsamo ngizozongizwa masengikhuluma khumbula mina ngihamba noNkulunkulu ophila ngihamba nengelosi mina ngizaliwe ngazalwa umfazi emhlabeni qede wadlula emhlabeni ngithi ngilini challenge accepted hamba noNkulunkulu yebo ngiyavuma imsamo eminingi impela inawo amadimoni bathi ngizokuchaza kade sibizwa imali eningi singenayo sincede baba ngizokufonela impela kumkani sithethe ungisize likhulu ibandla engilikhokhelayo ndiyakwethemba khululeka we-owakhe na uphethe mina manje futhi yabona ke njengoba ukhuluma nje yabo mina inyanga nezangoma ezila I respect them abefundisi abala ukuthi nje uNkulunkulu ohamba naye nedlozi ohamba nayo lithi ngena lo life angirespect wena ngirespecta lo othe ngena lo life ngoba awungenanga ngokusa kwakho na ubungakuphamba abaningi abangangenanga I respect konke kuzoqhubeka hlanhla theli ngaze ngadideka ngoba angisiyena umuntu womuthi kodwa khona amanzi asemfuleni noma asolwandle ngiyawesaba udladla dili uthi akasikele umuntu womuthi hayi welokuzana wena ngenzeka umuntu awusuyena kodwa ama chances wokuthi kini ke manje la uzala khona basi umuthi abantu bomuthi maningi kodwa sizoyixoxa umfonele uzochaza yabo amanzi awasatshwa kuwena asatshwa into engaphakathi kuwena eyangenani yini ongenzeka ukuthi yangena usakhula but ayiwafuni inhlobo amanzi engenzeka ukuthi ingene ngoba nawe uhlala kulamagceke ayiwafuni inhlobo amanzi hayi ukuthi zonke izinto bakhona abantu abasebenzisa imithi kodwa bawathandayo amanzi kodwa isikhathi esiningi umuntu bengabe engawa esabi emanzini kusuke kunento engafuni ukuphazanyiswa izinto zalomuntu ongafuni emanzini zisuke zibheka phansi isikhathi esiningi usuke loyo muntu loyo bengabethi uyabamba uthando usuke luphunyuka so lento le ayifuni ukuphazanyiswa ngoba iyasebenza kuwe uyabo ungizwe kahle bakhona abantu bomuthi impela kodwa bawathandayo amanzi isibonelo nje izangoma iphele emanzini asiphele emanzini zisebenza ngawo futhi kakhulu amanzi yabo kodwa ngithi mina umuntu bewasaba amanzi khona into ekusuke phambilini ikunomuthi awusebenzisa ithi into awugcine ushiye kanjalo noma wagcina wavuka wani uyabo uma ngabe dladla dini sizokhuluma ngoba khonto engiyipick up hayo ngaphandle mawunikeza ilungelo lokuthi ngiqhubeke but ithanda ukuba sensitive konke engipick up hayo nanga phayana usibore like to uthi my king mina ke nje ngiyohlezi ngiseceleni kwakho njengojosaka working Bhaka yebo lapho ngizwa kahle ngisacela nje ukungifunda ama comment nangiya ubheka inkosi Ngcobo uthi ngicela ukunitshela umphakathi nonke baseNingizimu Afrika isilonda asibhekwa la yimina ke lo yakisibheke isilonda ngiyabonga mfethu ngiyabonga amabhizi sifundo umsizi
uthi sungigejile mina King kodwa if ngithola idatha ngizoyibuka nevideo kahle kodwa okay khuphuka nje yamadoda hayi sekutholile wesifundo msisi mhlawumbe usuphumile ngoba lapho uthe indaba inedatha. All right, Themba Wise Man uthi King kusuke kwenze njani ma uphupha kodwa amaphupho ungawakhumbuli, please help. Fana nokuthi uyabhala wena kube khona ukucisha abakini bayafika bayakunika into abakunika yona bese kuzothi laba abakuthakathayo izinto zabo ziyicishe lento engabakini ukuse ungaqondi ukuthi ufuna uphume kanjani. Bayafika abakini bayakukhombisa shothi njengamanje wena kunezipho oyilwayo, kunezipho oyilwayo wena Themba Wise Man, kunezipho ozilwayo. Abakini bayafika bayakukhombisa ukuthi enza kuphuma kanje kuleziphi lezipho ezilwayo ziyayicisha leyo. Ungifonele gogo mazenzele baqede bavume mina nje ngihlala eMpophomeni ngiyinkosazana uqobo kudala ngubonile halala kuleyo ndawo. Awu madoda awusibane madoda hey baze kwamnandi kodwa Nkosi yami la ku live. Nanga laphayana uPatricia Sibiya uthi King Bhaka ngicela ungikhulekise izinto zami azihambi kahle mana ngitsheleke ngicela ukukhuleke ngo12 ebusuku wena ufuna uqinise ekukhulekeni kakhulu kunokuthi ukhulekiswe yimina ngo12 ebusuku nje ukhuleke wena okwakho into ongayenza ungangifonela makuukuthi ke kanjani ungangifonela you are more than welcome ukungifonela sengishiyile inamba yami. Mfoka nzaba udokotela wabantu anuzeli. Awu suka madoda cha ngenxa yesikhathi bengishilo ukuthi namhlanje ngeke ngize ngihlale kakhulu bengicela ukuyithatha nje inkulumo yami ngiyibeke khona la ngoba ngisaya kophendula ingcingo eziwuxhaxha andibashila abanye bathi amadatha abo ayaphela. Ngiyabonga kakhulu kuleyo ndawo lapha yana nanga no Patricia Sibiya ethi nayo ngiyabonga kubonga mina lapha ya Patricia akezivaleliseni nje nanga uThamsanqa menzela kunene ukuthi ayi thokoza mkhulu ayi umsamo mkhulu umsamo mkhulu uyasishaya kakhulu ngilindile mkhulu uma utholakala emshadweni kwenzeka kanjani ukuthi izinto zakho zikubize ekhaya koma ngazi ngathanda ukuchaza lento madoda angazi ukuthi kodwa madoda lenxa indaba zesikhathi kulungile ngizoyiphendula ngelinye ilanga lempendulo uthi thokoza mkhulu umsamo mkhulu uyasishaya kakhulu uyena uzalelwe emshadweni manje izinto zakhe zibize ekhaya lomama. Hayi mana ngutshele we Thamsanqa mana ngutshele uThamsanqa menzelwa kunene mana uchazele ngishilo ngathi umuntu opowerful empilweni yomuntu umama ingakho ngomukhala mancane ama chances la khona ukuthi we baba isikhathi esiningi ukuthi we ma uyabo umama uthatha ibele lakhe aliqume kuwena uncele uphile uyancela lapho uncela ubisi oluqhamuka kumama shothi umama uyabona uqale wakuthwala usungaphandle manje uyancelisa. That is why odokotela beze bethi ingane ekhuliswa ngebele likamama iphila kangcono kakhulu kunale ephiliswa ngebele lethemba. So uma ngabe ubizeka le hayi ngoba ukuthi kanjani umama wakho nedlozi lakhe ukhombisa ukuba namandla kulomshado oshade kuwo amikulu kulomshado ozalelwe kuwona umama uyena onamandla la ngabe ngikhuluma into eziningi la ukunakho public uyabona ngabe umama la umama la kulomshado uyena onamandla la. That is why ukhonjwa le ngoba kulomshado wathola kuwona into onamandla bethu noma umama onamandla. Nanje umonje Mkhize uthi thank you
ukuthi thank you nange udlala deal uthi ngiyabonga okungaphela sesiyavalelisana manje ngoba sesiyaphuma impela umsebenzi yakho iyakufakazela ngizokufonela impela ngafa ukuba umahlalela my king ngizokufonela impela you are more than welcome sibonge ukusikhusela nawe ithobo lokukhusela ikhiki ngibonge gogo mazenzele maqede bavume awukanithandele igama gogo mazenzele maqede bavume hey thokoza lapha sesiyavalelisana njengamanje na sesiyaphuma impela nje siyaphuma impela nje sesiyavalelisa sekuvalelisa papa yini kwaze kwabuhlungu semphungu ngiyathembisa ngizobuya futhi ngibe khona ngizonazisa bengabe ngizoba khona ku live ngizonazisa ngoba nanja noDlamini laphayana umzimba ufake i-challenge ukuthi ufuna sibe sikhuluma ngomsamo angazi ukuthi kuzoba into yanini ngizozwa ngaye phela ngoba yena uyifakile i-challenge oh hey awu madoda nange usithembiso uzwane uthi wona kunzi ngiyakuzwa unolimi akacinga ukuthi uyaqedela hey wona kunzi ngiyakuzwa unolimi oluhle ngiyabonga lapho kodwa my brother awusithembiso uzwane ngiyabonga lapho mangethe ngiyabonga mfethu nange lapha yana uThemba Wiseman uthi ngicela inamba 0798130260 kodwa vele bengabe nje ungena kahle kuma details epage lami uzoyifica nenamba because ipage lami li details kakhulu nangiya upage Sibiya uthi ngithi bye bye my king bye mntanami ube right abakini uNkulunkulu nenkosi yamakhosi baze bakukhusele amen kulo ndawo hallelujah thank you.